Ni mu bihe byo hambere mu masaha y'umugoroba umubyeyi ataramanye n'abana be ku gicaniro igihe baritse ubugari nibwo yagiraga ati mwegere hino mbacira umugani mbabambuza umugani n'uzava ikantarange azasanga ubukombe bw'umugani bwaritse ku muganda w'inzu. Ati harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba hasigara inka n'ingoma. Icyakora nka Nepo TV official ntabwo tuje guca umugani, ahubwo ndaje ngo dusubize amaso inyuma turebere hamwe amateka, ibigwi ndetse n'ubucongore n'ubukaka by'uyu musore udasanzwe. Nta wundi yitwa Lionel Messi. Icyo usabwa ni ukubana nanjye nkakuvira umuzingo nkakurebera akantu ku kandi ibyaranze uyu musore. Wibuka kandi kureba ko wakanze subscribe cyangwa se sabone muri telefone yawe kugira ngo ukomeze kujya ubana natwe mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, haba iby'imyidagaduro ndetse n'ibya siporo. Guhaye ikaze, iyi ni Nepo TV official, naho njye nitwa Jean Pomsen Sanzimana. Amazina yiswe n'ababyeyi nyakuri yitwa Lionel Andreas Cucitini Messi. Yavutse kuwa 24 Kamena mu mwaka w'1987, avukira Rosario muri Argentine. Uyu mukinnyi w'umupira w'amaguru ukina nk'uwabigize umwuga afite se umubyara witwa Jorge Messi, wakoraga mu ruganda rukora ibyuma, akagira na nyina witwa Celia Cucitini, wakoraga nk'umukozi ushinzwe isuku aha ni mu kigo cy'ubucuruzi aha mu gihugu cya Argentine. Uyu ni umusore ukina nka nimero 10, ukinisha cyane cyane ukuguru kwe kw'ibumoso, watangiye gukina umupira w'amaguru akiri muto ahagana mu mwaka w'1995, aho yerekeje mu ishuri ry'abato ryigisha umupira w'amaguru ryitwa Rosario Based Top Division Football Club. Ubuhanga budasanzwe, dribble, amacenga adasanzwe ndetse n'umuvuduko udasanzwe byatangaje benshi, byatumye ku myaka y'13 gusa y'amavuko Messi n'umuryango we berekeza mu mujyi wa Barcelona, aho yatangiye gukina mu ikipe y'abato ya Barcelona, murayizi cyane yitwa La Masia. Aha muri ikipe ya La Masia ku myaka y'14 yonyine y'amavuko yatsinze ibitego 21 mu mikino igera kuri 14, maze bituma ku myaka y'16 gusa azamurwa mu ikipe nkuru ya Barcelona. Aha abenshi yagomeje gutangaza benshi cyane kubera impano yari afite dasanzwe. Ibi byaje kumusunikira nkaho mu mwaka wa 2004 kugera 2005, ndavuga sezo ku myaka y'17 gusa y'amavuko, Messi yaje kuba umwe mu bakinnyi bakiri bato waje kuba atsinda igitego muri shampiyona ya La Liga. Ku myaka y'17 gusa kandi uyu musore yakomeje kwitwara neza muri sezo ya 2005, aho yaje no guhabwa ubwenegihugu bwa Espagne ahagana muri sezo ya 2007-2008. Muri iyi myaka kandi ahagana muri sezo ya 2008-2009, Messi yafashije Barcelona gutwara ibikombe bitatu ari byo La Liga, Copa del Rey ndetse na Champions League. Aha kandi yatsinze ibitego 38 mu mikino igera kuri 51 muri iyi sezo. Sezo 2009 kandi 2010 Messi yatsinze ibitego bigera kuri 34 kino mu rugo ikipe ya Barcelona yakinnye, aho yahawe inkweto ya zahabu nk'uwatsinze ibitego byinshi, akanahabwa Ballon d'Or umwaka wa 2010. Sezo yakurikiyeho kandi mu mwaka wa 2012 mu kwa gatatu yagejeje ibitego 233, bituma abo umwe mu bakinnyi batsindiye ibitego byinshi ikipe ya Barcelona ku myaka ya 24. Aha kandi yanatwaye Copa del Rey, anatsinda ibitego 73 mu mikino yose yakinye. Ibi byatumye akuraho agahigo k'uwitwa Gerard Mura wari uratsinze ibitego bigera kuri 70. Muri sezo ya 2012-2013 kandi yatsindiye Barcelona ibitego 46. Sezo kandi 2014 yagejeje ibitego 370. Ahita umunyamuryango w'ikipe ya FC Barcelona nk'uwayitsindiye ibitego byinshi. Aha kandi muri izi sezo niho yaje kuba umwe mu wahigurwa two gutsinda ibitego byinshi muri Champions League, akageza ndetse n'ibitego bigera kuri 253 mu gihugu cya muri shampiyona La Liga mu gihugu cya Espagne. Uyu musore kandi Lionel Messi yaje gufasha ikipe ya Barcelona gutwara ibikombe bitatu byikurikiranya muri sezo ya 2014-2015, aho yaje kuba yitsindira ibitego bigera kuri 43. Sezo 2015 kandi 2016 uyu musore yaje kuba yitsindira ibitego 41 ikipe ya Barcelona, ayifasha kongera kwegukana Copa del Rey. 2016 kandi 2017
yatsindiye ikipe ya Barcelona ibitego bigera kuri 53 byatumye yongera gutwara Copa del Rey ku nshuro ya kabiri yikurikiranya. Sezo ya 2017-2018 yatsinze ibitego byafashije ikipe ya Barcelona gutwara La Liga ndetse na Copa del Rey, aha bari babikoze ku yindi shuro. 2018 kandi 2019 yatsinze ibitego 51 mu marushanwa yose harimo n'irushanwa rya La Liga, bituma baza no kwegukana igikombe cya La Liga muri uwo mwaka wa 2019. 2019 kandi yaje gutwara Ballon d'Or ya gatandatu, anatorwa nk'umukinnyi w'umwaka wa FIFA waje kubahabwa icyo gihembo. Sezo 2020 kandi 2021 kubera ibibazo bya financial issues yaje gutuma adakomeza muri iyi kipe ya Barcelona, maze bituma asohoka muri iyi kipe amaze kwitsindira ibitego bigera kuri 474. Sezo 2021 yaje kuberekeza mu gihugu cy'Ubufaransa mu ikipe bita Paris Saint-Germain cyangwa se PSG, aho yasanze iyo abakinnyi bari byamamare barimo nk'uwitwa Neymar, Kylian Mbappé ndetse n'abandi batandukanye. Aha kandi nabafashije kwitwara neza kuko baje kuba batwarana igikombe cya shampiyona cyo muri shampiyona y'Ubufaransa bita Ligue 1. Aha ikipe ya Paris Saint-Germain kandi yagomeje kugenda yigiriramo ibihe byiza, aho yagiye ayitsindira ibitego byinshi bigiye bitandukanye ari kumwe n'abo basore nari nkubwiye haraguru. Ariko gato mu mwaka wa 2023 byaje kurangira asohotse muri iyi kipe yerekeza muri shampiyona yo muri Amerika, Major League Soccer, n'ikipe bita Inter Miami ari nayo akinira uyu munsi wa none. Muri iyi kipe naho kandi ni umusore wakomeje kwitwara neza, nkaho muri sezo ya 2024 yaje kuba yitsindira ibitego 20, akanitwara neza muri iyo sezo yose, agahabwa igihembo nk'icy'umukinnyi wa MVP muri iyo shampiyona. 2025 kandi yaje kongera gutsinda ibitego 29, yongera gutorerwa kuba MVP w'iyi shampiyona. Ntabwo wavuga ubuhangange n'ubuhanga bw'uyu musore Lionel Messi wowe bagirwe ikipe y'igihugu akinira, ikipe y'igihugu ya Argentine. Uyu musore yatangiye gukinira ikipe y'igihugu ya Argentine ahagana mu mwaka wa 2005. Aha muri sezo ya 2006 mu gikombe cy'isi uyu Messi yaje kuba atsinda ibitego 2 mu mikino 5 yakinnye. Ikindi wamenya kuri uyu musore Lionel Messi mu ikipe y'igihugu yagejeje Argentine muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'isi, aho baje kuba kugwamo n'igihugu cy'Ubudage. Mu mwaka wa 2014 kandi mu gikombe cy'isi Messi yaje kugenda atsinda ibitego 4, anageza Argentine kuri finale ku myaka ya 24 y'amavuko, nubwo byaje kurangira batsinzwe. Sezo ya 2016 kandi yaje kuba yuzuza igitego cye cya 55, akuraho agahego ko kuba yaratsinze ibitego byinshi muri Copa America, akuyeho agahego ka Gabriel Batistuta. Uyu kandi yatwaye igikombe cy'isi agitwara n'ikipe y'igihugu ya Argentine agana mu mwaka wa 2020-2022 batsinze Abafaransa kuri penalty. Uyu ari mu bateye izo penalty, ari no muri bagize uruhare mu gutsinda igitego cyari cyatumye banganya n'igihugu cy'Ubufaransa muri uyu mukino, murabyibuka. Uyu Lionel Messi kandi yanatwaye Ballon d'Or mu mwaka wakurikiyeho, mu mwaka wa 2023, ikaba Ballon d'Or ya 8. Byumvikane ko uyu musore afite agahego ko kuba ari watwaye Ballon d'Or nyinshi, kuko afite Ballon d'Or 8, akaba akurikirwa na kizigenza Cristiano Ronaldo nawe ufite Ballon d'Or 5. 2024 kandi yagejeje Argentine ku mukino wa nyuma wa Copa America, baje no kuba batwara, bituma Argentine itwara Copa America ku nshuro ya 16. Ikindi wamenye kuri uyu musore mu buzima bwo hanze, ni umusore ukize cyane kuko abarirwa agera ku muri miliyoni 850 z'amadolari. Afite nk'imodoka agendamo bita Ferrari 335 S Spider Scaglietti yo mu 1957 ihagaze miliyoni 33 z'amadolari. Afite kandi nk'iyindi modoka yitwa Pagani Zenda Tricolore ihagaze agaciro kagera kuri miliyoni 4 zisagaho gatanu z'amadolari. Afite kandi n'izindi modoka nyinshi zigiye zitandukanye zikora imirimo igiye itandukanye, aho imodoka zose muri rusange zifite agaciro karenga miliyoni 40 z'amadolari. Uyu musore kandi afite indege idasanzwe yitwa Gulfstream Jet igura agera kuri miliyoni 15 z'amadolari.
akagira kandi inzu nyinshi aho bita i Miami ahangaha ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ihagaze amadolari ihagaze miliyoni zigera ku 10 z'amadolari, ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye mu gihugu cya Espagne n'ahandi hose yagiye anyura nk'ipari mu Bufaransa. Uyu musore kandi yamamariza kampani zikomeye nyinshi cyane, nk'urugero twavuga kampani yitwa Pepsi, Adidas, Mastercard ndetse n'izindi zigiye zitandukanye zimwinjira zagera kuri miliyoni 70 z'amadolari. Uyu musore kandi ikindi wamenya ni umusore ufite amahoteli agiye atandukanye mu bihugu nka Espagne, France, mu Bufaransa ndetse n'i Miami. Uyu musore kandi Lionel Messi icyo wamenya arubatse, ni umugabo w'abana batatu aribo Matteo Messi, Ciro Messi na Thiago Messi. Yaje kuba byarana n'uwo bita Antonella Rocuzzo. Uyu musore kandi avuka mu muryango w'abana batatu ndetse na wa kane aribo Matias Messi, Maria Sol Messi ariwo mushiki we ndetse na Rodrigo Messi. Tugana ku musozi icyo wazirikana, uyu musore amaze gutsinda ibitego bigera kuri 900, harimo ibitego 672 yatsindiye ikipe ya Barcelona, ibitego 115 yatsindiye ikipe y'igihugu ya Argentine, ibitego 32 yatsindiye ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse n'ibitego birenga 80 amaze gutsindira ikipe ya Inter Miami. Tuvuze ibigwi by'uyu musore bwacya bukira, reka mureke ducumbikira ahangaha. Bashimire cyane kuba mwumvise iki kiganiro. Iyi ni Nepo TV official, wowe kureba ko akanze subscribe ndetse ujye sharinga ibiganiro byacu. Ikindi nakwifuriza umunsi mwiza, ndetse ukatubwira icyo twaza kugarukiraho mu cyegeranyo cy'ubutaha. Hasta la vista, ndabashimiye.